ken kada kayo amin naragsak ngayon kay panagbuybuyak ken panagdangdang nga gitagundaway. Welcome to my YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Manipod kani kabsat sali sa napudno nagan tintay patangatang ay drama itangam sakbay na makablawa mampay ni Victoria Lacambra, Criselda Mawili, ken ni Havana Aldoven dita Kuwait. Kasimanti ko na ni kabsat sali. Dear Manang Bianang, adangkel wano ulitag ko nga dakabailan na iti BIAG. Adadakkel abalay na iti lugar mi. Nga maawan nagnanaed tay di abroad ti pagtrab-trabahuan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Naimbag nga oras mo, Manang Ilyang. Ne, si kamot gayam kabagis Astor. Sumrek ka ah. Agyaman ak Manang. Ala, agtugaw ka kabagis. Anyat kayat mo nga inuman. Diyos, wano agkape ka. Ay nasaanin Manang, nabsuga. Kalkalpas ko ang nagmerienda itay. Ay wad, iso nga imaya. Taumay ko damagan no kayat mo ti ag-caretaker iti balay ko. Tanay, ag-flight ak manin intun umay alawas. Ay, agsubli ka manan ijay abroad kabagis. Wan Manang, tanay, ado, tinapanawa ka trabaho ko ijay. Napnegak mo ito na nagbakasyon? Kunak anog for good ka na ading ka. Saan pa'y Manang? Napigsak pa'y mo't ngagtrabaho. Nung nakapsutak taon, sakto ag for good. Onya, kahit mo tag-caretaker iti balay? Ay katuan ah, kayat ko ading ka. Nasayat ang arod Manang. Kahit kung amin akanayon ang nadalos iti balay ko, nga uray o nagnanayd. Uray mapankala ang agdalos, nuadawayam. Gamno kayat mo ti umyan ijay, may mayat manayd. Tapno mabantayan na talaga. Sige kabagis, di ka madanagan, tadyak baybay antibalay mo. Di ka matanagan Manang, tadda ti sweldong ag-caretaker. Ay na, uray saanen kabagis. Oh, basta, agpauitak to iti kwarta iti pinulan. Kastangdan mo amang taripato iti balay ko, Manang. No kasta, agsublin ija abroad niya ang kalastor nanang. Unanak ko, iso nga imbilin na kanyak ti balay na. Bantayan kendalusak. Magbambanog kayo lang nga manglinlinis katanyo mat nga balay. Uray takabsat kumot. Ken adda sweldo amang bantay iti balay na. Ha? Ay, mano nga iti sweldo yo? Jakpay amaw. Mabainak met amang damag. Urayak ti ipawit na tapno maamwak no manaw. Aya, kat mapang kayo tatay jay. Tain nakagdalos. Umayak man nga rod nanang. Tulungan kayong agdalos. Ay kat makaammo ka anak ko. Apay, awan trabahom ita ay Hanakon nga sumrak. Mabanugak matan nga agsilsils lady. May saal daw nga nakatakder ka. Pagkatapos nagbasit ti sweldo. Libre nga agpaiso ti makan ngam kuripot damat. Nagbasit ti tada nga kanan me. Anya. Iso nga sumurutak langan kanyam nanang. Tulungan kang agdalo si Jibalay ni Angkal. Uy nanang, nag-adugayam ti gamit ni Angkal Astor iti balay na. Puro imported pa'y dagita gamit na. Adda pa piano na ito'y. Tamahilig ni Uncle mo nga agpiano. Kas kada ag gitara. Nga rod, nalay nga ag-instrument ni Angkal. Sayang, tinawid ko kumadata nga talento na. Si Katak siguro tadtano, adakas diya nga talent ko. Ay, awawan mat nga mente talent nga, impatawid yu kanya me. Uray may salako ma. Ay na anak ko, ituloy taki din ti agdalos tapno malpastan. Hansamat nga usaran ni Uncle Jay nakabitin nga bag na ijay. Ay na, di mo pakibiangan dagiti gamit ni Uncle mo. Tilaang panagdalos tati into na rum, saan atilakot kutyem dita. Sayang anuhan na nga usaran dayta. Ay, tawagan nyo man kahit dita damagan nyo kanya nanuhanan nga usaran. Mabalin nga pang babae kan pang lalaki dayta kat built bag ngamin. Ay, mabainak. Agdalos takit din. Ay, buludak man nga ruti cellphone nyo nanang. Makiteksak. Awan ngamin load ko. Adda di tabag ko. Alaom ditan.
Nakadalos tanan ako. Agawitan, taintapay agluto. Apay, hanta nga mabalin ti agluto itoy. Saan? Tadyak ang mga usaran ti paglutuan ni uncle mo. Puro automatic nga mintigami na. Maignorante Agawit takit din, tamabisinan dagiti dingun ijay balay. Sige nga rod hintayon nanang. Na. Apay nga inalam tabag ni uncle mo. Isublim day tasal. Bagyak ka no dato yan. Nangibaga. Kat nga angkal In-chat ko di cellphone niyo. Di na magkunos usaran na unuhaan kat ko na nangahaan. Iso nga dinawat ko na. Anya, ay sus di ka laag ba insali. Anyat inusar mo, jay account ka. Katuwan, Kasla nga si Kaaji nag-text kanyanan. Ay, nagloko ka na nakko. Anyalat sawan na kanya kun ngay, nakababain. Pagbainan nyo kumakatkabsat yo. Kanasingpat niya angkel, haan nga imot dayjay. Sumanilpon ka ilyang. Itay pailata silpon mo ti kalkalikutem. Asinot ka chatat mo Awan, basbasa laeng dagitoy inchat ni Sally ken ni uncle na. Ay naglukon day nga anak mo. Pinagparang na asyak ti mang dawdawat ijay bag nga inala na ijay balay ni Astor. Inusar na nga mintoy cellphone ko pinagchat ka. Ay kanya kuma. Kapsa mo mabaing ka pa ilang. Uray kabsat ko. At dalat tamot pa nagbain ko Nan, kwarta bangkit di ba ka? Damapang ko katangan. Nagsuldo kan san. Ay na, mapan ka man makisugalan. Amaw. Di ba ka saan? Inidya akong data. Nagtal na ka man. Di nakululbudan si Kaplabyaw. Idi pay lang nga ibagbagam ti kasta. Ngam di mo matungtungpal. Ilyang, manot suldom kinikabagis mo Awan, jak kayat nga ibaga. Pasit lang. Iso adi mo almanon dayjay. Umdas la paggatang iti mausar iti kusina. Sali, di ka mutan simrak iti pagtrab-trabahuan ta. Urayan da ka da, boss. Manja kon tag sales lady nimfa. Nauma akon. Nabannog akon. Nagbasit mo ti sweldo ijay. Anya, no siya, ano sakpay laang. Tano makasapulak iti sabali ang pagtrabahuak. Pumanawak tumutan. Nagbasit nga agpayso ti sweldo ta ijay. Nagimot dapay iti makan. Wan nga rod. Kumutong ti trabahador no kasta. Wan nga rod kat pagtrab-trabahuam itan ngay. Kuwa, right hand na ko ni uncle ko. Right hand nga. Katalak na Banban tayak di nagdakal nga balay na. Anya, ay na, naimbag ka man. Di sitting pretty ka itan. Medyo lang nempa. Ay, ungayam, Sally. Mabalin ka diti ang singer, friend. Kasapulak ngamin ti kwarta. Tanadilay manen ti sweldo. Ay, sapay awan pa'y kwartak nempa. Jay bus mo ati singiram. Ibagam nga itad na ti swildom. Agreklamo ka ngamin Tapno itad da nga on time ti swildom. Mabainak nga. Alan uray sa nga ribo laang. Uray balance mo pa ilaang tay 4K. Awan nga rut ko kwartak. Ay, aguray ka tano pa itanak ni uncle ko iti dolyar bayadan kanton niya. Oy, da kayo nga agama. Umay kayo man. Ne, apay nanang. Apay ka di ba kayo? Kitain nyo man to'y listaan nyo ija store. Pinicturak, tapno makita yo. Ne, apay nga picturean nyo dayta. Kung ata nagdakkel ti utang yo ija store. Da kayo nga agama ti kadakkelan ti utang ijay. Di kay laagbain. Agama amang utang kun kunada kada kayo. Ay na, isungarod nga da sa nga utang. Apay, adaya mo tao nga wan utang na. Adda, dagitay saan ama nagutang. Nan, kwartang bangkit di ba kayo? Nagsuldo kan saan? Ay awan kwartak. Di nakpay matulungan ama pan agdalos ijay balay ti kabagis ko. Ngam naglaing ka dumawat iti kwarta.
Apay, mabanbano kayo nga agdaldalos, ijay nanang. Wen nga road, tanaminsan mo la tinulungan nak nagdalos ijay sali. No kaya tiyo akat sublatan kayon. Ah, Wen ilyang, ipasublat mo kinisali. Time pagtanak na, tanapigsang agdalos. Ang mga nagsakit ka bakit? Numabanog ka. ay, magagat ka aya sali. Katuan aglinis lang mat. Alang nga road, taibagak tokin ni uncle mo anak ko. Tani, kanayon mo ti panagsakit ti sikat ko. Nalakaak mo ang mabanog. Ngam nagsweldo ka sali. Mangibingay ka. Mangtid kay ti kwartam. Uwan, day tala ang aya. Alang nga road, agrubwat kan sali. Taing kaagdalusan, tani aldaw manen. Uwan, nanang. Hello, nanang. Apa nga mawag kayo? Hello, Sally. Ayan mo nga'y. Rabiin, di ka mula agawid ang anak ko. Masadutak matan nga agawid. Maturog ako ni tibala ni uncle. Anya, saan ka amabutang aya? Awan ka duwam dita. Nanang. Agpa-music ka kay tinapik sa tapno kaslada kadwak. Ay, saan atilakot ko tiyong dita, Sally? Di mo pa kibiyangan dagiti gamit ni uncle mo. Uwan na ka di. Kit-kitak lang. Hangkong ay gigaman. Tanyat ka nung ngay dita. Nagluto ak nanang. Amukmad nga usaran dagito'y gamit ni uncle. Nalakamat gayam. Alang road, isaram amin ari daw kang tawa Bye. Bye, nanang! Nagmayat gayam ti maturog iti dakal nga kwarto. Naglawad at yung kama ni uncle. Nagpuskol pati kutson na. Han nga kasla ija kutson ko ija balay nga kasla sinilas lang ti kapuskol na. Ay, kaano nga tanga maadda anak mo titi kastoy nga balay. Kastoy ko mati dream house ko. Sayang ni uncle. Awan asawa na. Awan mairano dito dakal nga balay na. Nuhang ko mga uncle, agparma kanya na. Ngam kabsat mat nga may ninanang ko. Natutikwa tayo nanang, tatang. Sagpa 500 kayo. Naalak ngamin ng jeswildo ka ni uncle. Nayon namat Limlimagasat. Saan ka day? Isugal ng tumulaang. Saan? Paggatang ko ti chinilas ko. Narunutan tayo sa usaray. Kan gumatang akit ti butas ko. Gusto day, tan. Anda pa'y gatangak. Masigitin ag-impake akpay. Papanam, apay nga agimpake ka. Ag-iyan ako ni Jebalay ni Uncle Hastor, nanang. Anya, impakadam kan kwa na. In-chat ko tatay dya cellphone nyo. Ko na namat. Anya, inusar mo manan ti account ko pinag-text kin ni Uncle Mau. Ay na anak ko, siyak man ti pinagparang mo nag-chat kan kwanan. Anya ko mangay. At least kanyang takabsat mo. Sige taging pakiakon. Kumusta kan dito, Isale? Kunak no asin tag-tuk-tuk-tuk. Da kayo matgayam. Apay, kaririing mo. Alas 11 iti agsapa. Napuyat anak ngamin na. Ansumrak kayo. Ta isarak mat lang turi daw tani. Ado ti aso tarwar. Sumrak dan tumanan aminan. Na, apay ngay akas to'y dito unag. Nakawarwaramat. Kan, apay dagita buti ti arak di talam iseta. Asino ti naginom? Binisita dak ngamin dagi jay sigud nga katrabahwak ide. Iso nga nagjaming kami basit, ha? Anya, ay na anak ko, diya kaya ti kastangar aramidam. Saan mo abalay day to'y? Iso adi kay agiinom dito Anya lat sawanan ni uncle mo, numaamuan na ter aramidam. Hana nga maamuan. Malaksid pulong yun. Ay agawid kalaangan no kasta ter aramidam. Mangibabain ka. Kita man to'y balay. Manipod nagyan ka dito, nakawarwaran. Di kan samot agdaldalos dito yan salay. Agdaldalos akmat ngamhan nga everyday. Mabanugak mat nga aglinis no kanayon. Nagdakkel dato balay.
Numasadot ka, agawid kan, ta siya kung tagdalos dito. Ay haanan, siya kung taglinis. Kakaiso na nga agsuswildo ak papanawanda. Nagrigat ti sumrak iti trabaho. Nukas ta nga raw, tarimaanam ti trabahom, sali. Di ka agabuso, takababain kin ni Uncle Mau. Kat kasano adan sa bali nga trabaho, Nimfa? Ay, awan pa'y nga rod, sali. Iso nga addaak pa'y la iti sigod at trabaho. An-anosak pa'y la ijay. Tanarigat mo't ti mabakante. Uray katulong la kuman, ngam awan mo't. Ay, nagadayo mo't di ibagbagada. Kayat ko dito'y lugar tayo mo ila kuma, friend. Kaya't mo tagkatulong kanyak. Ah, sigurado ka? Alaan nakakatulong mo? Ay na, bimak ng kansamot ten sali. Hanmat unay. Ngam kasla anak-nak ngami ng jebak nang nga uncle ko. Iso nga kasla balay ko matan ajay pagkatulungam. Nya ngay, kayat mo ti umay katulong kanyak. Ngam unay nga dakal ti sweldo ah. Katalaan, okay laang. Uray tagayim ka man. Talaga asaan ngagpampanunot di anak mo. Imala talaga kan ka iti ugali da di asali. Nangalakit din iti babaunan na iti balay ni Uncle na. Kita niya kung matidakas na ya. Katsweldoan naman. May sakamot adi agpampanunot. Kasano kumaasweldoan na katawan mo't kwarta na. Ajay ka nung aron ipawit ng Uncle na ti sweldo na. Iso ti patangdan na iti kayam na. Pabambanog ka nung amain. Apay, kaya't mo maparigan si anak na bakat. Di ka lamaas siya mat. Wen angam saan nga amo ni Uncle na dayta. Iso nga inakpay kasarita maminsan. Papanawak laangan ijay. Tano dinak denggan. Mapilitan nak amang ibagakin ni kabagis ko itar aramidan na. Ag-awit kayo nanang, takababain itigayam ko. Kitaan nyo akat ni naglinisan dito idi kaduak ni Nimfa. Amangan nga rod no agunget ni Uncle mo anak ko. Kataan nyo ngamin nga ibagbaga ah. Sige agawit kayon. Yung kayo mga laiti sidaan nyo ta nagluto ni Nimfa tadtay. Sali, apay, ayantay TV dito salas. Awan mo tan. Ay, nadadal. In pa-repair ko Nimfa. Ah, kastaya. Kantay automatic a washing machine. Awan mo tan. Nagawid ak labit. Nagadumot ti awan dito'y balay ni Uncle Mon. Nadadal matlang dayjay. In pa-repair kon. Anya, kat numayat pa'y mat idikal man dagi jay. Kan kabarbaron sa mo dagi jay. Uwan nga rod ngam nadadal matan. Ayun gayam, mabalinti ang sweldo, Sali. Makabulan ko matan dito nga agpapaay kas katulong. Ay, katuan na. Dato ti sweldom. Kompleto data. Agyaman nak, Sali. Sali, labaak ka din dagiti bedsheets? Ni, anya day ta nakakarton as sinusuon mo? Dagi jeman badbado kan sapatos ni angkel nga hanang nga ususaran. Imbes nga ibasura, ipadawat langan, ta sayang. Anya? Sige, aglaba ka lang tarumwarak niya. Original mutla da kita sapatos ane. Amangan mo no peke. Kitam ngamin nga naimbag ah. Urig na urig. Pati datoy bado. Urig amin datoy. Imported ko naman. Agpatawar ka mat nga ron ah. Hindi ka matagpatawar. Kasaladyain la ko ma-TV kin washing machine. Pulos adi ka nagpatawar. Ay sus, kasano nga agpatawarak at bagsak presyo nga rodin. Bayadam kay din data, tada pa'y papanak. Darasam. Ayan tay cellphone ko, lakay. Ay, nakpakibibiyangan to cellphone ba? Daytamon na eh. Apay kasta tilang amaya. Nagpulong kanyak ni Nimfagay yung jay anak ta. Ay awanan, tila aramidan ng jay anak mo ijay balay ti kabagis ko. Ha, apay ya. Tila ilakla ko ng agam gamit ni Astor. Mangibaba inday jay nga anak mo. Ay kat kapilitan nga gila ko ay tigamit. Tapno da pagpasweldo na iti katulong na. May sakamot. Imala talaga kun ka jay anak mo. Iso akas jay ti aramid na.
Takon konsintyam, awagak ni kabagis ko. Tay bagak tar aramidan ni Sali. Jak ngamin maanawa. Sungba-sungbatan nak, iso akas to'y langan ti amok apamuspusan. Apay, di ka mabutang. Nga mga no idarom na anak ta. Uray anya ditan, basta maisardeng ti mading aramidan ni Sali. Nimfa, itimplanak man iti kapik. Nimfa! Ni, ayan nga tada dyan nga babain. Ayan mo, Nimfa! Ha? Nagmayatan na buya. Ha! Mayati si Kawilam Adonya. Angkal? Ada kayon? Anya ti kayat yung asidaan, tayo sutilo tuak. Ayan dagita appliances ko, Sali. Ha? Ay, kwa. Ay, nadadaan. Di ka naglibak! Ay, Inlakom dagitay. Kandagiti dagto mabay akagwaak. Agasam da ita. Naimusan ti kargato'y balay ko. kawa, angkal. Ala! Ay. Pumanaw ka! Kasangwam ti ikaasukin ka. Taidarom ka! Nanang, tulungan dakman. Apay nga min pulong yung kanya, angkal. Lading ito kanak ko. Tanudyak aramidan ti kasjay. Sigurado nga adun tupay ti mabiktimam. Jak kayat ngagbasol ka anak ko. Handak ngamin nga patpatgan. Patpatgan ka anak ko. Iso nga aramidak ti kastoy. Para mutlaeng iti pagsaya atam. Tapno agbalbaliw kan. Nanang. Ala, sangwom ti kasom. Pag nakmamday ta, anak ko. Ti amok di nakabailan nga idarom ni uncle ko, taka-anakan nakket nga rod. Ngam nagbituta, nakipakpaka siya ngayon inuta kabayadan dagiti inlakok agamit na, kaya't imanugot mat. Nagsapulak nga rod iti trabaho, kaya't binulan at tintinagak ti utang ko, aging ga anakabayada. Nadidigra kitikas jay ang napasama kisama ni Pudidin, jakon inulit ti naramid ko kat nagbalbali wakon. Kaya ti tatultulungak dagiti dadakkel ko, bayat ti panagbaket kan panaglakay da. Alakastan, tigayem mo, Sali. Alagagayam ditan ti nagpatinggaan ti pakasaritaan ni Kabsat Sali dito'y drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos parity script kaniti drama ti gayemyo, JENA ALMOITE. Agyaman kami, Diyos tagngina, kada tayo amin.